Lama Hambai Hambai Bisin election of Bwkhaktwi Lama Himbotok Khwlaiwoi Tipra Motha Bagma Bisin election LAIKHA Hambai Tini जों वातैनि बिसिङाव फानो जों तिनि बे LAIKHA खाकजां माबाय दं थगमानि बाय जों बुबाग्रा न हामबाय रवानि हनै जों जत सिनि आरो बागमा ब्लक कमिटि नेंगै जों तिनि रेलि खायलायखा रेलि खायमानि बिसिङाव जों आसुखे सिनि जे थानसा आसुखे नुजाखा जों बुबाग्रा जे ताबो सुप्रीम कोर्ट ब मामला खायवै ब जिति फायवै जोंनो ब मियाफ्रो मेसेज रखा आसुखेनो काहाके मेसेज रखा हानिबानि जों बुबाग्रा न पहिलानो बेलायखे मा खुनुबै ते बेलायखे हामबाय मारु ते सिनि सुप्रीम कोर्ट नबो बेलायखे हामबाय मारु जों 10 बोसोर सिनि बिसि इलेक्शन खायजाया खलायवै जेनि जे गामि आमसाइनि ताखुकते बुखुकते जों बररक आसुखे लानचित बन्चित खाय मा तंमानि ताबोले जों उयाक नि yok नायहा जों दिप्रात के मा तंमानि उयाक नि yok नायहा हनै जों खातु खाजा खायवै जों तिनि रेलि खायलायखा इंगा हानिबांनो बुबाग्रा ननो बेलायखे हामबाय मारु तेसिनि तिनि वातै बिसिङाव जत फायबाय नाय बर नबो बेलायखे हामबाय मारु इंखे आसुगनो जत मिडिया नायथनाय ini tahu bukurono, joto sisa salah Tiprani borok, joto pusing dah 10 bosor, jeng naising mani, Supreme Court sini Bubagra, sini borok rong ni je, bonci tong mani, bono jeng miapro, state government pressurize Supreme Court by Kajal Bubagra case mobile, jeng miapro rai mata je, September mas sewo, je kepada village committee election no, pair wani bani. Sini 10 bosor asuk sini makai jeng kemaka. Aibana tabo finally joto Tipra hari besaro Bubagra ni saksarban bai je BC election ini atau mana jeng tabo jeng maka hari bagui jeng Bubagra no Hambai Yaphar sini gila blok committee ni peke jeng LAIKHA hakjang Hambai baru teman yang boleh syarat Tipra neta kebang matong. Aibana oisa neta ne sini borok rong di bangku masuk ya sini mat kayo nawani je bon itu mani edisi de la kawo